Sanral eliholwa ubaba umhambi sekhulumile ugroup CEO okade sibambela uhlelo eShowD manje ke silo kunomntwana uNkinobho wona la ushawe khona la uthe ukuthi umfundisi wathi hayi ngesilweni nje kuyakhuleka wakhuleka manje ngiyamxolisela ngiyamshwelezela umphathi hlelo ukuthi siwantshontshela amakhosi siwakhulekele nesizodwa khona isilo awathintwa amakhosi namhlanje sikhulekela isilo nje so useyohlawula silo kodwa siyomshaya ngosazoluncane kunabosomabhizinisi abakhona ngiyajabula kakhulu ukuthi kungene-ke uMageba u-former minister ophinda asihlalele kuNdlunkulu wakithi siyabingelela Mageba oNdlunkulu besilo sibabingelelile ngifisa ukuthi-ke ngoba izulu siyalibona Zulu siyokwenza njengoba eshilo omdala uthe nje ufisa ukuthi kube uhlelo lwethi sishwankathise siqede igama lomgaqo osihlangene ngawo i-Provincial Road u372 kuthiwa uP372 umgwaqo wesifundazwe saKwaZulu Natal kodwa ngenxa yenkethe kwakuyothatha isikhathi eside kakhulu Zulu ukuthi siwuqede siwutransport ngoba mosowuphelele lo mgaqo ungadinga isigidi billion silo sasesiyacela-ke ku-minister esisebenzisana naso ngoba sekushiwo kwabeka umlando ngiyafisa siqhakambise ukuthi isile sihlele esihlalweni uma siyosithulela imigwaqo eqondene nasehlalankosi last year uthi kuhle kakhulu-ke nikwenza uDepartment of Transport kodwa isandlwane uma singakhiwe angikhululeki kwasithinta kakhulu-ke leso silo kungenxa yokuthi sisho njalo isilo umlomo ongathethi imanga sathi siyawuresponda uminister uthe nje mengene esihlalweni uminister Baba Chris wabe siyabuza ukuthi mfokaduma omuphi umgaqo ongathinta inhliziyo kaZulu uma ngase siwenze lo mgaqo bosazothatha isikhathi eside emakhosi aseNdlunkulu ngoba nishilo nje ukuthi obuye ngo-2019 sasethi asishintshe zonke iy'nhlelo bese siwuqala ngama-phases lo mgwaqo u-phase 1 lesizowakha uma usuwonke-ke lo phase 1 sithi uzodla izigidi eziyofikela ku-400 million siyawakha njengamanje u-35 kilometers sizowakha siyawuqala ngokusemthethweni sifisa ukuthi sibike-ke silo ukuthi usonkontreka ozosakhela lo mgwaqo igama lakhe umpumelelo business enterprise ngiyafisa nje ukuthi athi lwacule ekhona uzumbona umphakathi uzothula umuntu ophilayo ohlala khona eSouth Africa i-consultant imbawula civil project basukume nje bathi bebekhona khona beyobonakala ngokusemthethweni naba lapha entendeni ibutho banomsebenzi ke kufanele bawugade bawuphathisa okweyikhali la kwaZulu banikezwe ithuba elingqayizivele ukuthi bakhulume phambi kwesilo sengiyohlawula mondisa ukuhlala namakhosi kodwa inkosi yakithi umkhulu-ke le nkosi kungcono ngoba ngidimba-ke esilweni imali esizoyitshala esizoyishiya kule district yaseZinyati nenquthu local municipality ezobe isalele osomabhizinisi 106 million ezosala nje endaweni efanele siyigade sithe isilo-ke siyicophelele inembokodo eningi kufanele ihlomule imbokodo singayibangisi kubeka imali yawo nje ko-CIDB 1 zikuyofika ku-6 kunentsha ekufanele singayibangisi ithole intsha nayo ukuze ikwazi ukuthi ithole amathuba omsebenzi kunama-veterans laba balwa belwela inkululeko esinayo namhlanje kuyofanele nabo bathole sibeke eceleni ukuthi nakhona-ke umphakathi ubusuhlomula kunabantu sila abawu-130 esizobathatha la enquthu abazoqeda lo msebenzi nje basendaweni abazokwenza umsebenzi usuku nosuku bewugadile lo msebenzi ukuthi wenzeka kahle siyoshiya imali ewu-30 million kwi-local labor nje ezosala kubona bangabangiswa ngicabanga ukuthi izulu omnyama ondlela zimhlophe ngangivumela ukuthi mhla senza nje iphase yesibili eyobe senza ku-64 kilometers ngeke lo mgaqo phela siqhubeke siloke siwubiza ngo-P wafika omdala ngicabanga ukuthi kuyomfanela lo mgaqo nje ukuthi ube isilo uMesuzulu kaZwelithini hlanga lomhlabathi kuyoba kuhle lo Zulu uyojabula ingubo yonke nakhona ngicabanga ukuthi iyavuma nakhona nomthebe wethu kuyinto enkulu kakhulu ukuthi kwenzeke
usuku lalulukhulu-ke lasesandlwana la 1879 liyohlala likhona ekhalendeni likwazi ukuthi libheke nosomabhizinisi siyasho nje ukuthi silo sidonse ngamadlebe ukuthi cha abasizakale abantu bakwaZulu Natal. Ikhona-ke nakhona-ke insizwa bese fika usonkontreka eyokwazi nje ukuthi imdedele nje usemente uvele kuyena umuntu wakithi akalithole ithuba nabakithi bonke siligade kahle amakhansela ayokwenza lowo msebenzi ukuthi isimo sibe kahle. Sekuwumlando-ke ukuthi u-50-50 KwaZulu Natal ifake wayo imali neprovince national wafake yayo imali sabe sesithi isilo mase siyivala kuyoba kuhle ukuthi singakhi nje umain road kuphela kodwa le ndawo siyenze i-economic hub ukuze bathuthuke nabantu abazobe beqhamuka la siyabathuthukisa-ke siyoshiya kwakhiwa iy'tolo kwakhiwa ama-access road ayobe ngenele emabhizinisini siwuthatha nje kunjalo nje umlayelo silo and so implementa to the T. Usho ukuthi-ke le project inkulu inendlunkulu phakathi nathi siyohlele siyigada nje uma kwenziwa nje u-operation siyahlola ngiyohlele ngenza sure ukuthi ngiyadlula ngiyayibheka le project ize ifinyelele ngasegcineni. Ngicabanga ukuthi-ke yiloko bekufanele sikushwe ukuthi-ke konke sokwenziwa ukubheka umhlaba kwabhekwa ne-environment yabhekwa umsebenzi usumi ngomumo. Ngithi ngizama ukubheka inyosi yesilo ngoba somsukumiso omdala manje uthe lo hlelo nje silithi ngicabanga ukuthi ngiyofisa ukuthi ibutho lisukume lonke inyosi isondele sicela umdala ukuthi eze ngaphambili athathe istage sakhe akwazi ukuthi asho amagama aqonde